Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. Ka Sarkar Jela kali itu haying Bishar Meghalaya High Court ba kelanti kadang don banyak keren penbej habai dai bat kamat bat penkenria ya ki basa hatem motor cakawai pat ke caka. Kanai kala penpau ha kejeng batai ka ying Bishar ka balaong walada ka don ke hukum ka penmi ha ka arp kondai trik jong manai nalur jong mantau snem arjar arpulai handrai ke Sarkar Jela ka ong ba kalat kadang don banyak keren penbej bat ki Mamla ki badan benta ban pembej ki dai ban kamyo ya kapor. Ka ying Bishar kalong ba namar kadon kum kata kajeng penpau lagar pat badai ban pembej no sisendon namar ba kene kamat kala chusa teng labun peusnem. Ka ying Bishar kalong ru ba ka Sarkar Jela kadai ban pen i kai pot bat ban pen i ya kajeng ya seprang kakam ondala don biang kajeng Shim Bishar hakineki Henry Tayo Banwan kata haga pratrik jong manai nai wing. Laptaru badai ban shim kilat ban pentikna ba enla ban pendip no ya kene gekam mentau snem. Dangsen ke Sarkar Jela kala menjur ban kampan he ya ka jaka ban pensa ya ki basa hatem motor andala penkenria syakawai pat ka jaka. Ka Sarkar Jela kali tho ya kene hakmat ka ying Bishar Meghalaya High Court hakapor Bashim Bishar ya ki mukot duma di balamudui da ke Sarkar Jela pat ka harijan panchayat community HPC ha ka arp kondai trik jong manai nailur jong mantau snem arjar arpulai kumban chupan kan mau ka Sarkar Jela khamman chwa kala depen i ya ka jing batai penia habai dai bat ka jing penken ria ya ki laispa sau pe artali ki long ying ki basa hatem motor syaka jaka jong ka chelong municipal bon